nimumenye ubwenge nibareke kubigisha ibidafatika. Uwo mwana murabizi ko hano n'ukwirwanga mushaka akazi kube umwana kubuze na nijoro ngo murarane ngo aburireho yurire kuri se yurire kuri nyina akana kahindukire gutya kabanze gaseke gatemba gaririya none ko karahira imiriya konyine imibira gakubye. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe ku bw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye. Bwana wetu asifiwe kwa ajili ya jioni njema ametukabidhi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ili tuweze kuzungumza neno la Mungu. Nishimiye ikaze kandi baduhaye. Nimefurahia na ukaribisho wenu. Bashumba turabashimiye ku ikaze. Wachungaji tunasema ni asante kwa ukaribisho. Ko mukomeza kutwakira niko natwe dukomeza kubashimira. Vile ambavyo mnaendelea kutupokea ndivyo ambavyo na sisi tutaendelea kuwasifu. Turabashimiye Imana ibaheze umugisha. Tunasema ni asante, Mungu awabariki. Turashimira kandi abandi bashumba twabonye. Tunasema ni asante kwa ajili ya wachungaji tofauti tumeona duteranye uyu munsi ambao mumekongamana siku ya leo. Mushumba bamaze kwakira yigeze kunsura i Burundi. Mchungaji ambao amekwisha kumpokea amenitembelea huko Burundi. Nanje ndakwishimiye. Na mimi nimekudhamini na kufurahia sana. Urakaza Imana iguhumugisha. Karibu na Mungu akubariki. Nishimiye kubana namwe mwebwe mwese. Nafurahi kwa pamoja nanyi nyote. Ndizera kwa abantu tutateranye mu gatondo. Naamini ya kwamba watu hawa hatujashiriki na wao ibada asubuhi. Mu byabazanye niki cy'ijambo ry'Imana kirimo. Baadhi ya vitu vimewafanya mkuje, hivyo hivyo pia neno la Mungu liko miongoni. Buriya rero iyo muduhaye kuvuga isaha mukitupea kuzungumza saa moja turi babiri tukiwa wawili, umwe ni minota 30, inamaanisha mtu mmoja ni dakika 30, undi ni 30, mwingine ni 30. Kwa hiyo bisobanura inamaanisha hivyo. Hanyuma posa baadaye nabyo ngira ngo ni muri bimwe twaye twiga, na hiyo ni moja baadhi ya vitu ambavyo tunajifunza. Dushobora kwiga ibintu dushobora gukosora, ambavyo tunajaribu kuangalia vitu ambavyo tunaweza kukosoa. Uko wisi kintu kikitwa kurya nyine, vile ambavyo umeita kitu kiwe hivyo. Imana ishimwe ko naje mu gusura ababyeyi. Mungu asifiwe, nimekuja kuwatembelea wazazi. Ariko iyo mpaguruka nko mu Rwanda nzimwe nivuga butumwa, na kama ningelitoka huko Rwanda kwa ajili ya injili ukamba iminota 30 na unipe dakika 30, kubumbe muki kana kwamba umenikosea, kuba waranteshereje umwanya ubusa, nikana kwamba umepoteza muda wangu bure. Narateguye, nimeandaa, narasomye, nimesoma, narasenze, nimeomba, hanyuma ukamba iminota 30 na unanipea dakika 30, ugashirayo kuramya no guhimbaza n'abaririmbyi bawe bagafata isaha n'igice. Waimbaji kuabudu na kusifu saa 1:30. Ese ari watubwiye ngo avuge? Hakuna mtu ambaye tumemwambia aongee. Mara guceceka ndabona kuvuga. Mkisha kutulia ndipo nitaendelea. Ukitaka kwigisha umuntu, kufundisha mtu, uzobanza ube mu byarimo, uweze kutazama yale ambayo anafanya, uzabe mu byarimo, uweze kuwa katika yale ambayo anafanya, uzagerageze kumwigana, ujaribu kumuiga, uzabona uburyo umuzana, utapata fursa ya kuweza kumvuta na umlete. Utamba, kucheza byaratureze, imeweza kutulea kandi ni byiza, na tena ni vyema. Biblia irabitwemerera, Biblia inaturuhusu.
abantu nibatabishobora watu wasipoweza tuzabibigishe tuwafundishe. niryo jambo turiho. Hilo ndilo jambo tunasema. Ikintu cyose kize kigwa, kitu chote unaweza kukijifunza. burya kwiba bazabigisha, umwibyi azayigisha undi mwibyi. Mwizi anafundisha mwingine kuiba. Hey, ya namna kuiba. Bakamwigisha bati nibagukubita umunsi umwe inkoni zazi. Wanamfundisha hata ukichapwa usiwe na shida. Umonye gusa nibagukubise ku ijosi. Ukichapwa kwa shingo ntangorane, hakuna shida. Sema haleluya. Haleluya. Utamba biba mwimbaraga. Kuna nguvu kumchezea. Iyo twabikoze bivuye ku ndiba y'umutima. Kifanya kutoka kilindi cha moyo. Tukamenya icyo twari dukora. Na tujue kila ambacho tunafanya. Biri mwimbaraga. Kuna nguvu. Tugapfe kubicokora. Usiweze kuigairi. Nimba byarakunaniye. Na kama imekushinda, kaa kimya. Ukae kimya. Uzatuze. Turazura tuze gutamba. Tutakuja mara tena kucheza. Singabyo byiza. Ni vizuri. Turatamba. Tutacheza Mungu. Turi mu isomo rivuga ngo tuko katika somo lisemalo kwemera kwigishwa, kukubali kufundishwa. Kicara bakakwigisha, unaketi unafundishwa, hanyuma ukaba umunyeshuri, ndiposa baadaye unakuwa mwanafunzi, ukazavamo na uweze ufite diploma, kutoka ukiwa na cheti, cyangwa se ukaja ukarangiza na lisansi, ama unamaliza hata degree, ukabona doctora, unapata PhD. Uko niko tugenda twiga. Hivyo ndivyo tunajifunza. Reka dusomere ijambo ry'Imana. Acha tusome neno la Mungu. Timotheo, ndugu Ndaize utasaidia mchungaji. Na dufashe Timotheo wa kabiri. Timotheo wa pili, ibice bibiri. Ni mlango wake wa pili. Oya. Ibice bibiri n'umurongo wa gatatu. Chapter 2 verse 3. Timotheo wa pili. Timotheo wa kabiri ibice bibiri n'umurongo wa kabiri. Timotheo wa pili 2 hadi ya 3 hadi ya 4. Yes. Kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Uje ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro Virgile nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawa umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubugingo ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare. Amen. The Bible said, and the things you have heard me saying in the presence of many witnesses, entrust to the reliable man who will also be qualified to teach others. 3. Endure, you have to endure the hardship with us like a good soldiers of Christ Jesus. 4. No one serving as a soldier gets involved in a civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Amen. Amen. Twavuze kugira ngo umuntu abe umusirikare, tumesema ili mtu awe mwanajeshi hari ibintu birindwi akwiriye kuzuza. Kuna vitu 7 unafaa kutimiza. Nono akitwa iryo zina ry'umusirikare. Ndiposa uitwe mwanajeshi. Paulo yandikira Timotheo. Paulo akaandikia Timotheo. Azanira ijambo ngo ryo kuba umusirikare mwiza. Akaleta jambo hili kwa mwanajeshi mwema ambaye anafaa. Nono rero twariko twiga ese dusa gute n'abasirikare. Tulikuwa tukisema tunafanana kivipi na wanajeshi. Ese ugira ngo twitwe izina ry'abasirikare akwiriye kuba wiki. Ili tuitwe wanajeshi kunafaa kuwa kitu gani? Ibyo bintu birindwi rero. Kwa hizo mambo 7 twavuganye ko umusirikare aca muri training. Tumesema mwanajeshi anaenda kwa kufundishwa. Niyo ntambwe ikomeye azabamo. Hiyo ni moja ya kitu ambacho anafanya. Yavuye muri iyo ntambwe, akitoka kwa hatua hiyo, agirirwa icyizere, anaweza kuaminika. Yamara kugirirwa icyizere, baada ya kuaminika, bakamuha uniform, anapewa uniform. Yarangiza guhabwa uniform, baada ya kupewa mavazi, bakamuha intwaro, anapewa silaha, bakamwira ngo ja mu kazi. Tena wanamwambia enda kwa kazi. Ariko avuye mu kwiga, baada ya kujifunza, yamaze kwigishwa, baada ya kufundishwa, bakamureba bakamugira icyizere muri bya byigwa, wanamchunguza, wanaona wamemwamini, bakamwambika umwenda, anavikwa vazi lao, hanyuma bakamuha intwaro, ndiposa anapewa silaha. Ko turiga rero iri jambo rimwe gusa. Tunajifunza neno hili moja tu. Kwemera, kukubali kufundishwa. Twavuganye ko umusirikare iyagiye mu gisirikare, tumesema mwanajeshi akenda kwa hiyo kazi ya ujeshi, nta somo azakana ko atariga. Hakuna kile ambacho soma anaweza kukana kwamba hatajifunza. Kandi nda somo azavuga ngo ndaryumva. Na hakuna soma anaweza sema kwamba silielewi. Kandi nda somo azavuga ngo ndarishobora. Na hakuna soma anaweza kusema mimi siwezi.
hawezi, iryo adashoboye rero asigarayo, lile ambalo hawezi anakaa hapa, aragenda akaja kwiga agasigarayo, anaenda kujifunza huko na anabaki huko. Muri ibyo byigwa rero, kwa hizi point ambazo tutasema, nibyo twari ko twigana, ese bigishwa iki? Tunasema walikuwa wakifundishwa nini? Na yahe masomo biga? Kuna masomo gani wanajifunza? Nubwo ndayavuga yose, hata kama siwezi kuyataja yote. Tugire ngo ndiko nabaye musirikare. Bali sinabaye musirikare. Mimi sijawahi kuwa mwanajeshi. Ariko nagiye ndeba, bali kwa nikichunguza, mvugana nabo, nikifanya utafiti niko na wao, naendegura isomo, nikiweza kuandaa somo hili, kumenya rero icyatumye Paulo yandikira Timotheo, nikajua sababu ya Paulo kumwandikia Timotheo, turabasirikare beza ba Kristo, ya kwamba sisi ni wanajeshi wema wa Kristo. Ariko ijambo twasomye, neno ambalo tumesoma, yavuze ijambo ry'igitangaza, imesema neno la ajabu, yavuze ngo, imesema ya kwamba kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abantu, yale ambayo mmesikia mbele ya umati wa watu. Kuvuga ngo umusirikare iyo hayigishwa, mwanajeshi akifundishwa, yigisha umusirikare, anafundisha mwanajeshi ibyo we akora, yale ambayo anafanya yeye, ibyo we yize, yale ambayo yamejifunza, ibyo we akora, yale ambayo anayafanya, ibyo abamo, ndiye yale ambayo anaishi, na wakabona kubyigisha naye abantu, anafundisha wengine. Ikibazo tugira, shida tunayo, uko dukunda kwigisha, tunapenda kufundisha ibyo tutigishijwe, yale ambayo hatujafundishwa, tukabyigisha abandi, tunafundisha wengine, kandi twe tutabikora, na sisi hatujafanya mambo haya. Nukuvuga ngo, inamaanisha nini? tushobora kumwigisha, hawezi kumfundisha kuko nawe ndiwize, kwa sababu na hujajifunza. Kimwe nigeze kwiga ikarate, kuna wakati nimesoma mambo ya ukarata, nono hariho karate sauvage, alikuwa akijifunza hiyo karate hiyo, izinani zaziguruka, ile ya kupaa, niyo bageze batwigisha, ndio walikuwa wanatufundisha, bakatwereka uburyo duhagarara, wanatuonyesha vile tutasimama, utwereka uburyo duhagarara, instructor anaonyesha, niwe abayabanje kubikora, yeye amefanya hivyo kwanza, na anatuambia msimame hivi, none yo tubwira ngo duhagarare uko atahaga, anaweza tuambia tusimame jinsi yeye hasimami. La, kandi cyo kibazo dufite, hiyo ndio shida tunayo. Twavuganye ikintu cya mbere bazabiga, tumeongea kitu cha kwanza ambacho wanajifunza, simbisubiramo, sitarudi tena, ariko twavuganye ku Imana, tumesema kwamba Mungu ni umwigisha, ni mwalimu. Yigeze kubwira Mose, ameambia Musa ngo nzigisha kanwa kawe, ya kwamba nitafundisha kinywa chako, kuvuga bizabyigishwa, kuongea inafundishwa, gusenga bizabyigishwa, kuomba inafundishwa, gutamba bizabyigishwa, kucheza inafundishwa, gusenga birigishwa, kuomba inafundishwa, gucuranga birigishwa, kuchezea Mungu inafundishwa, guhanura birigishwa, kutabiri inafundishwa, gutanga birigishwa, kutoa inafundishwa. Ikize gituma mubona abantu bacu batazi gutanga, kisa na maana watu wetu hajui kutoa. Yongeze kuri aka kantu nza numva umutima wawe ungi, nikifikia kwa jambo hili na jinsi moyo wangu unaniuma. Nigeze ugera Bukavu, nimewahi fika huko Bukavu, ndabaza ndetse hari umuntu w'iwacu wigeze gutunga inka 1000, nikauliza kuna mzee wa kwetu ambaye amemiliki ng'ombe 1000, akorora inka imwe zibiri zikagera 1000, aweze kuzalisha ng'ombe hadi 1000. hari wabayeho, kuna yule ambaye mmewahi kumfahamu, kandi twasanze ari aborozi, na tumewapata wakiwa ni wafugaji, kugeza ubu ngubu zinyazwe, hadi leo zilipotekwa matekwa. Twigeze kuza rimwe na Peter Kamusore tuja ku rusengero rumwe, kuna wakati nimekuja na Peter Kamusore kwa kanisa walipokuwa wametwalika, ngo amare baravuga ngo batanga ituro ngo ryo kuduherekeza, wakasema hata watoe sadaka kutusindikiza, baradutanga, wakatoa. twari twaje n'indege, tulikuwa tumekuja na ndege, ngo amare babaraye maturo, wakahesabu sadaka, ngo amare na pastor, nikampea mchungaji, timukaze kuvuga ngo mwaduhaye itike, msikuja kusema mmetupia nauli, watu 800 batanze 3000, wametoa 3000, abantu 800, watu 800, ukene gusa, umaskini uzotwokama, itaweza kutufuata. Gutanga bizabyigishwa, kutoa inafundishwa, mutegerezwa kwigishwa gutanga, ni vyema mfundishwe kutoa, muzige gutanga, jifunzeni kutoa. Hegima yigeze kutubwira, kuna mwalimu wa chuo cha Biblia Hegima akatuambia, wageza twigisha, ambaye alikuwa ni mwalimu wetu,
inzu twabagamo na nyumba ambapo tuka tumekaa twari dufite matora 300. tulikuwa na mattress 300. Aratubwira ngo izi matora akatoa hizi mattress ngo zatanze umupfakazi uri hanze, zimetolewa na mjane tu, w'umuzungu, mjane wa mzungu. Ubona kumvuze hivi nimesema kumvuze ari umuntu uvuze ngo yari umukire. Kuna mtu mwingine anasema huyo mjane alikuwa ni mtajiri. Urinze ngo uzakire bingana gutegura ngo utaha. Unangoja uwe tajiri kiwango gani ili utoe? Bakwigishe gutaha, wakufundishe kutoa. akareke kandi ankaka ndawo gatangiraho haleluya ndawo yakira. Siwezi kushauti haleluya kwa jambo hili, na nyinyi hamwezi hata kuipokea. Kumvira, kutii. Umusirikare azayigishwa kumvira. Mwanajeshi anafundishwa kutii, kuwa na utiifu. Tiwabonye muri yatwavuze ngo muceceke. Mumeona vile tumesema mnyamaze. Kubera ko muri abasivili. Kwa sababu nyinyi ni civilians. Nico gituma mutacecetse. Ndio sababu hamukunyamaza. Abasirikari 3,000 wanajeshi 3,000 baza bagara ku murongo, wanasimama kwa foleni, kwa laini. Ndauza wongorera undi, hakuna mtu anaweza kulongozea mwenzake. Nuko umuntu ahagaze, wanasimama kwa foleni. Hanyuma ko turi abasirikari, sisi eti ni wanajeshi, ngo sasa twumvira eti tunatii. Wavuze kangahe ngo baceceke? Nimesema mara ngapi nikiwa si mnyamaze? Ibyo kumvira byo reka mberekere gutya. Kuhusu mambo ya utiifu acha niachie hapo. Icya kabiri twavuganye bari hano twaravuze second point. Jambo la pili ni nini ambao walikuwa hapa? Kugira gute? Cha kabiri. Cha mbere ni ukumvira. Cha kwanza tumesema ni utiifu. Kwa bijyani wewe uri kuravuga birya vya mbere. Unasema ya kwanza. Wavuze birya birindi. Umesema siku ya kwanza mambo 7. Twavuze tulisema kumvira. Tumesema kutii. Mukumvira twariko twigamwe discipline. Katika kutii tumesema nidhamu. Na ako niko nariko nshaka muvuga. Niko nataka mseme jambo hilo. Discipline. Nidhamu. Ntimwize badi? Hamjasoma? Mmesoma? Timwageze mubona ko umuntu afata amanota 90. Mtu alikuwa akipata max ambayo ni 90. Ariko baje muri discipline basanga ni neya bakamwirukana. Wakiingia kwa conduct zake wanapata na bad conduct na anafukuzwa. Timwageze mibona mwe. Shule anafukuzwa. Discipline mu basirikare. Nidhamu katika wanajeshi. Discipline indero yari kuba mu rusengero. Nidhamu katika kanisa. Ibi ni ibintu yatanze ku rusengero. Hizi ni vitu Mungu amepeana kwa kanisa. Ibi ni ibintu byacu abakristo. Hizi ni vitu zetu wa Kristo. Ni ibintu Imana yaduhaye. Ni vitu Mungu ametukabidhi. Kugira ngo tuvyigisha bari hanze. Ili tufundishe walio nje. Abari hanze baturebe. Walio nje watazame kwetu. Lakini imekuwa vigumu kwetu. Kuko mwene data yaravuze twavuze kubaha. Kama vile ndugu amesema tumesema utiifu. Nicho twavuganye mu gitondo. Ndicho ambacho tumezungumza asubuhi. Reka dusome ijambo rimwe aho ngaho gira twatamu. Acha tusome neno moja hapo. Samueli wa kwanza. Ibice 2 n'umurongo wa 29. Chapter 2:29. Ibice 2:29 kugeza kuri 30. 2:29. None niki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo nategetse kuntambirira mu nzu yanje ukubaha abahungu bawe kubandutisha mukitungisha ibyiza byo mu bitambo byose by'ubwoko bwanje bwa Israeli ngo muhonjoke. Komeza 30 hadi 30. Nicho gituma Uwiteka Imana ya Israeli ivuga iti. Nicho gituma Uwiteka Imana ya Israeli. Ndio sababu Mungu Bwana wa Israeli asemalo hivi. Nukuri naye navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Hivyo ndivyo ambao nimesema. Ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho. Kuko abanyubaha ari bo nzubaha. Aro virgire. Ariko abansuzugura bazasuzugurwa.
Imana Mungu ibwiye abanyesirayeli ameambia Waisraeli bimare kuvuga baada ya kusema irabwiye ati nzagenda imbere yanyu igihe cyose akawaambia nitatembea mbele yenu kila ngo siku. buce Then siku moja tibamwubaha hawakumtii, wakakosa kumtii. kubaha kubaha ni ikintu gikomeye. Kutii ni kitu cha maana. Nta musirikare hakuna mwanajeshi komanda hagaze komanda akisimama waze kumwongorera ngo banza ngume nkumpa kuka then akuje just to whisper to him, nimwambie nipe nafasi ndogo tu, hamuha umwanya, ampe nafasi. Good. Habaye kivipi? Namna gani sasa? How can it happen? Bibahanga inakuanga hapa kwa kanisa hapa ngo mushungo banzureke eti mchungaji ngoja kwanza, ubanza witonde, ngoja kiasi. Urarwaye, wewe ni mgonjwa, uri muzima, wewe ni mwenda wazimu ama mu mutwe hapanze neza, uko sawa sawa kwa akili, mu mutima bimeze gute, katika moyo wako ni ibiki byakunani, ni what is wrong. No twamara gushoberwa, then tukikosa namna kufanya, no ukavuga uti nuko gubwo yabigize gutya reka nanje ndigire gutya, na unasema mchungaji anasema kwa sababu ameniomba acha nimpatie, tiubashe hajati. Nigeze kubona ahantu bamwe abaririmbyi babarimba babwira umushumba munatambuke hano ngo bamusenge. Kuna wakati waimbaji walikuwa kiimba wakaita mchungaji kuja tukombe, ndahumirwa mpura n'isi mbona umushumba arahagurutse ngo nikastajabu abakristo baje kumusenga, kuona mchungaji akikuja washirika wamuombee. Abakristo bazasengera umushumba bakamufata mu mutwe, washirika wanaombea wanagusa kichwa cha mchungaji kumwombea hapa. Ko dufite abantu batazabubaha yene, tuna watu ambao hawasikii hawatii. Ese ko birumvikana hapa hano ngo numara umbwire ngo nimfukame, uniambia mimi mchungaji nipige magoti uniombee, aho numara kwemera uri umushumba, baada kukubali wewe mchungaji uzugana ku buhungu buryo bukugira buramara kugushika ku mutwe, wakikushika kichwa utatingiza, watakutingiza kandi ujusigara na ubaki ukifanya hivi. None wewe washirutse isoni ntugira kuba, wewe hauna haya, umushumba wawe nawe ndiye amenye inshingano ze, na mchungaji atajua jukumu yake, kandi yiyibagiwe, amejisahau. Simvuze kudashobora gusengera umushumba, sijasema kwamba huwezi kumwombea wamusengera mu rugo, unaweza kumwombea nyumbani, wamusanga no mu rugo mugasenga, unaweza hata kumfuata kwake mnaomba. Simvuze ngo ndi wamusengera, sijasema huwezi kuwa na maombi kwake, hani mbere bali hapa kanisa hapa kirazira, kwa madhabahu kirazira, hairuhusiwi, prohibited. Imani iravuga ngo Mungu akasema zubaha uzanubaha, nitatii anitiaye, uzosuzugura na bata nizarau azasuzugurwa, na yeye atazarauliwa. ari twe twubaha badusuzugura, sisi tuwaheshimu ambao wanatuzarau, kubera ko mu mitwe yacu tabwenge burimo, kwa sababu sisi ni vichaa, hatuna akili. Imana ivuge ngo abansuzugura nza Mungu yeye amesema wazi ya kwamba ambao watanizarau na mbota hote ngurambota hote maze nkureke, nao kuje tu utembee juu yangu eti nikutii. Umusirikare akaja kuri ko bomukubita inkoni, mwanajeshi aje kwa komanda bakamukubita izindi bizitameze nk'inkoni, anaweza kuchapa izindi tawamenye uburyo zisobana huko wanaziita nyaunyu, wanachapa kabisa. Tuwumva ko babivuze zivi boko za Masai. Kubaha nibyo mu rusengero, kutii ama heshima narabitwaye ngo tubyigisha abakristo, ametupata abadashoboye kubaha tubibigishe, aba hawezi kutii tubibigishe kuzagesigiye bazabyumvira, tuwafundishe hadi watakapoelewa. Ijambo ry'Imana niko ritubwira, jambo la Mungu linatuambia wazi. Twasomye ijambo ry'Imana, tumesoma
Tazama neno la Mungu ngo linasema, mubahe mwumvire n'ababayobora tiini na mwaheshimu ngo kuko viongozi aribo wenu, babereye maso imitima yanyu kwa sababu wao ndio ambao wanajua kandi tuzayibazwa. wataulizwa, they will be taken to account. None umubwire ngo gwese nuko tuzawigira. Na uniambie sasa, nkureke kureke ejo nzabibazwe, acha mimi nitaulizwa. Reka soko kureka Eti wakwache. Hiyo ndakurese. Kwa nini nikwache? Komanda yari areka umusirikare ngo karitwara nango ngoreka mureke. Komanda hawezi kuacha mwanajeshi ajichukule vile anataka. Ngo nguri yaratunani. Yakunaniye gute? Huyu ameshindikana. Musohora gende. Toeni yeye. Agenda haja kwidegembya yige. Aende pale ambapo atajihisi, aende huko. Atakuwa na uhuru. Timotheo wa pili. Ihute mkiharakisha. Timotheo wa kabiri, Timotheo 4 n'umurongo wa kabiri. 4 hayake ya pili. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Preach the word of God. Ugire umwete mu gihe gigukwiriye. Be prepared in a season and out of season. No mu kidakwiriye. And out of season. Uhane. Correct. Uteshe. Rebuke. Uhugure. Encourage. Ufite kwihangana kose. With great patience. No kwigisha. Careful instruction. Bashumba no kwigisha. Kufundisha. Biblia manguhane. Biblia inasema uweze kuadhibu. Biblia yatwaye uburenganzira bwo guhana. Biblia imeturuhusu kuadhibu. Guhana kwavuyeho. Kuadhibu imetoka. Tufite ibibazo twebwe abashumba. Tuna shida kama wachungaji. Tugihana. Hatuadhibu. Abakristo batatugenda. Eti washirika watatoka kwa kanisa. Namwe mwana byitwaje na nyinyi imekuwa kikwazo. Mbona gukora uraja mu rundi rusengero? Eti mtaenda kwa kanisa lingine. Tugire ngo uzobugize ubumenyi. Usifikie umekuwa na maarifa. Gabufuza bujana. Utaenda na ujinga huu. Aje makosa uzayakora nini? Hayo makosa utafanya. Uzageza imbandi vuga uzabukiri mu makosa. Hadi baragumu itakapolia. Qui aime la science aime la correction. Yule ambaye anapenda kurekebishwa yemera kwigishwa. Ambaye anataka kujifunza anapenda kurekebishwa. Musirikare azahana. Mwanajeshi hurekebishwa. Dufite uburenganzira bwo kubahana mwe. Tuna ruhusa ya kuwarekebisha nyinyi. Niko ijambo litubwira. Ndivyo ambavyo neno la Timotheo. Paulo akamwambia Timotheo. Hana. Uadhibu. Biblia ijambo ry'Imana avuga ngo ukosore. Biblia neno la Mungu imesema rekebisha. Tukureke amaze ugende gusukora. Tukuache utembee vile utakavyo. Wewe kuzukubita umwana wawe ngo unareke kumena ibirahuri. Kwa nini unamchapa mtoto asiweze kuvunja hizo glasses? Utaramureka ngo amene za television. Kwa nini hawezi kumwacha avunje runinga? Maze ari twe tubareka. Na sisi tuwaache. Nimbutara kuze tukomeza Paulo yandika na kama hutakoma hauna ukomavu. Paulo yandika Abikorintho. Paulo akaandika Wakorintho. Unakongira mumaze kuba abantu bazima. Tilikuwa nikifia mmekuwa watu timamu. Bado nyinyi wadogo. Uongo utakuza kutegerezwa guhanwa. Yule ambaye hana ukomavu lazima adhibiwe. Arekebishwe. Uteshe. You rebuke. Ugiri utirekari kare. Mwambie mtu acha. Ivyo ndibizabikorwa. Correct, mwambie mambo haya. Urusengero ivyo ndibibaho. Katika kanisa mambo yako. Ivyo nivyo hanze. Haya ni mambo ya nje. Tutesha abakristo. Tuweze kucorrect washirika. Ibintu byabaye nabi. Mambo yamekuwa vibaya. Tubarigana ivyo hanze. Tunajifunza tabia nzuri. Babizanye mu rusengero. Wamezileta kwa kanisa. Bashumba duteshe. Wachungaji turekebishe. Tukoree turekebishe. Uburenganzira bwacu. Na tuweze kuadhibu. Sema amen. Ni ruhusa yetu. Mboni mbakizo. Etini tuko town. Mjini. Town waigeze mu ryari? Na umefika mjini lini? Usko.
tituzobareka, hatutawaacha, tuzotesha, tutaweza kuamuru, tubateshe mutuvuge nabi, tutarekebisha na mutonge vibaya, mutubwire ngo turabaturage na museme sisi ni watu wa ushago. Ngubu bogutuma muturage ukaza kuzana mudaheranwa. Wakikwambia mtu ambaye hajasoma unaweza kuleta mimi. Ukuraona sana muturage. Unaona mimi nikiwa ni mtu mshamba. Mimi si mshamba. Tura mimi. Ni ajabu kweli. Aiko uziko bantu munyeshuri umwe yigeze gutuka umwarimu. Kuna mwanafunzi alimtusi mwalimu mwaka wa 3 tukiwa darasa la 3. Akasema wewe ni mjinga. Wewe ni mjinga. Aramura ati subiramo. Rudi tena. Aramura ngo nguri gifu. Eti wewe ni mjinga. Nono aramubaza ati se. Nakamuliza. Hagati yanje nawe ni ndege. Kati yangu na wewe nani mjinga? Umwaka wa mbere darasa la kwanza narakwigisha ubupfu bwanjye. Nimekufundisha ujinga wako. Mbuguhera amanota. Nikakupea max. Urabutsinda. Ukashinda. Uja mwaka wa 2. Ukaenda darasa la 2. Ngutekeramwe ubundi bupfu. Nikaweka ujinga tena. Nabwo urabukorera urabutsinda. Pia ukashinda. None turi mu mwaka wa 3. Tuko darasa la 3. Kuriga ubupfu bwanjye. Unajifunza ujinga wangu. Hagati yanje gifu nini? Hivyo kati yangu na wewe nani mjinga? Wewe wagendeye muri matatu. Wewe umeenda kwa matatu na moto. Na motorbike. Ni gari. Hata na bicycle. Ni ibyo bitatu. Kinga ukaenda kwa hizo vitu 3. Ubundi na maguru. Vitu unadikutembea na mguu. Pedestrian. Mnaenda mkitembea. Aikoze kwa abantu aho. None ngoko indege nduranayikora. Haujawahi hata gusa ndege. Reka ndege kuyigenderamo. Sisemi kwenda hata kugusa. Yari abantu batarayikora. Kuna watu watagusa ndege. Wapo. Kaga stari nikubaza ngo kajya gastari kari hejuru. Tunaona ile mstari ya ndege ile kienda juu. Turinjira mu kibuga cy'indege. Haujafika airport. Turagendera mu kiri. Haujafika ndani. Tururira bato. Haujapanda meri. Ngugendere mu mazi amasaha 8. At least uende kwa meri kwa masaa 8. None se kizungu wamenye. Na umeopata kizungu wapi sasa? Twitonde. Tuweze kutembea pole pole. Mutwemerere tubateshe. Muweze kukubali tuwarekebishe. Muteshwe mwemere. Murekebike. Ko biraba nkibyumvikana. Jambo hilo mnaelewa? Kwa imani icyubahiro. Tumutukuze Mungu. Kwa imani icyubahiro. Tunaweza kumtukuza Mungu. Ikigani kimwe cyo kubaha nacho. Hii ni baadhi ya kutii. Nguko utazamuye amaboko. Na kama hujainua mikono. Ukose wumviye. Hivyo umetii. Ukose wubashe. Umeheshimu. Byose bira. Yote ni. Mugitondo kunagiza abantu. Asubuhi nimwambia hivi. Uyazamure. Nikamwambia mpandishe. Bezige mubona nanje na mama. Hadi wakati nitashusha. Hari inyuma muzamura. Nyuma mpandishe mikono. Muzamure yo. Mpandishe mikono miwili. Utinyi Imana nje ndorohe. Ogopa Mungu, mimi ni mwepesi. Mungu kwa basirikare bazari. Hivi ndivyo wanajeshi wanafundisha. Bazamura maboko. Wakimwambia kupandisha mikono. Batarangura maneno kanyo. Kabla mwambie ashukishe mikono hawezi shukisha. Uyazamure neza. Pandisheni vizuri. Mugire gutya neza. Fanyeni hivi vizuri. Uyamanure mvuzi. Mutashukisha nikiwaambia. Nukukwigisha bizabibi. Hivi ndivyo kufundisha inakuwa. Tiangira umuntu ugira gutya. Kuse mtu ambaye munyoshe mikono. Nimba nda kintu ufite. Straighten your hand. Mweze kuinua mikono. Ngiri somo leo. Hii sasa ni mafundisho sasa. Pandisha mami, pandisha. Usifanye maringo. Hakuna maringo hapa. Wasichana ni nini? Pandisheni. Bali abana ndio wamenyi hivyo bali. Wale wasichana sijui wanafanya nini. Haleluya. Haleluya. Kongere haleluya. Mara tena haleluya. Usubiremo haleluya. Mara tena haleluya. Kongere kandi haleluya. Haleluya. Tubishiremo imbaraga haleluya. Tena nguvu haleluya. Zamura ijwi ryawe haleluya. Haleluya. Isubiremo kandi haleluya. Tena haleluya. Nuko rero tugomba kwigisha. Hivyo ndivyo tunapaswa kufundisha. Kwigisha birarusha. Kufundisha ni vigumu. Si ibintu byoroheje abantu bizi. Si jambo rahisi. Niyo mpamvu ndio sababu dutegerezwa kubishiramo imbaraga. Inatupasa kutia nguvu. Ukabikora bikuvuye manufaa kwako. Amen. Amen. Yeah. Amen. Ngo numara uhugure. Then wakasema baadaye ufundishe. Uriya
guhugura bitandukanye no kwigisha, kuko uhugura umuntu ibyo wamwigishije. Unaweza iyo abantu bavuga ngo bagiye mu mahugurwa, wakisema wameenda kwa ni kama seminars, ni nkaho bahaye bavugurura ibintu waruzi. Ni kwenda kufanya innovation kwa kitu umejifunza. Innovation. Noneho rero Biblia iravuga ngo duhugure. Biblia inasema we have to rebuke and instruct. Niba twarigishije, na kama tumefundisha, niba tutarigishije, na kama tutafundisha, tubanze twigishe. Tufundishe kwanza. Nitumara kwigisha, baada kufundisha, tuzobone guhugura. Ndio tukuje tena tuwakumbushe tena kwa yale masomo wamejifunza. Abasirikare, wanajeshi babigisha kubaha inzego, wanafundisha kutii ngazi. Inzego, ngazi, uburyo zisumbana, vile ambavyo ni tofauti. Uyu ni mama president, huyu ni the first lady, uyu ni umuyobozi w'abaririmbi, this is the leader of choir, of maybe the singers. Ubundi ko bimeze vile ilivyo, iyo umuntu atubasha umuyobozi w'abamama, ukikosa kutii kiongozi wa mama, neza na neza ntabayubasha umushumba, hivyo hajamtii mchungaji. Munumve neza, munisikize vizuri. Iyo umuntu atubashe umuyobozi wa mama, ukikosa kutii kiongozi wa mama, akaza kambwira ngo ntiwamwubasha, na niambia kwamba hujamtii, ni mimi ambao hujamtii, ni mimi. Iyo tubasha umuyobozi wa kora, ukikosa kumtii kiongozi wa kandi ari twe twamushize, na sisi ndio tumemnominate, akaguha amabwiriza nduyumva, na akakupea instruction na utamubashe ntubawubashe. Ukikosa kumtii ni mimi umekosa kumtii. Izo nizego ziri mu rusengero, hizo ni viwango tofauti kwa kanisa. Iyo tubashe protocol, ukikosa kutii deacon, neza uba wubahutse umushumba, umekosa kumtii mchungaji. Kuri ababari ari twe twabashizeho, wako hapo na sisi tumeweka kwa nafasi, bakora imirimo natwe twafanya kazi ambayo na sisi tumefanya. Yari yakubwiye ngo ishara handi ubyumvire, akikwambia keti hapa na ukose kutii, njega ntibyoshoboka. Mimi haiwezekani. La, tamunduza wanga kuchiraho, hakuna yule ambaye anaweza kataa kukaa kwenye nimemweka. Iyo bakubwiye kabiri, wakikwambia mara mbili, nzamwira ngo uzamwicaze inyuma, ninamwambia uwe ukimketisha huko nyuma, uzamwicaze ku ntebe y'inyuma, kwa kiti cha nyuma. Namara niyikoroza uzamurira, na kijaribu kukohoa uniambie. Ko baraguha ikibanza ukanga ngo ya ngo ntuja, unapewa nafasi unasema la, hano ni muwawe, hapa ni kwako. Oya muwawe ho kwako. Umushitsi yoza, mugeni akikuja, wamwereka indebe, ukimonyesha kiti, akanga kaja kwinjira mu cyumba, akatae aende kwa bedroom, uko ntaba yasaze, amekuwa kichaa, mwenda wazimu. Wamwihanganira, unaweza kuvumilia yeye, akavuga ngo yandanse, aseme la, ngo ndashari ya muchumba niho nja kwisha, nitaenda bedroom ningie huko. Hiyo bashaka ibindi, nikana kama natafuta mambo mengine akifanya hivyo. Koje ngo sinza nkunda hariya, eti mimi sipendi hapo. Tuzi ukunda hariya, iwawe se ni kwako, hapa sio kwako. Ni muwawe, hapa sio kwako. Tuzi kwa ubuyobozi, hapa mimi ni kiongozi, kuna kiongozi. Twebwe bayobozi tudupanga ibintu, sisi ndio viongozi tunapanga vitu. Ese ko birumvikana? Mnasikia mambo haya? Wewe niba utazawumvira kuri ico, kama wewe hautii kwa jambo hilo, tugira no kubaha, hauna utihifu, tuza ubaha inzego, hautii viwango, ibyo ni ikosa, ngazi tofauti, bazabigutoze, wakurekebishe, abapastori bakugenderere, wachungaji wakutembelee. Sinababwiye nimba ari hariya nigeze umushitsi yigeze kwinjira mu rusengero, kuna kati abantu tuduha Imana icubahiro, wakati mgeni amekuja nikamwambia tukupe Mungu tukufu kwa sababu aranga ntiyazamu, yeye akakosa dushira amaboko hejuru twese, nikasema acha tuinue mikono, nawe ndamubwira nese kutashira amaboko, naye nikamwambia mbona uinue mkono, araceceka ndamwiga, akanyamaza. Tese kuta uri umushitsi, wewe ni mgeni, we eti hano tuzaduha Imana icubahiro, hapa sisi tunatukuza tukiinua mikono, inua mikono, haranga akakataa. Ngira protokole musohora, nikamwambia washemasi mumtoe hanze, twara hanze, nje, rudisha. Ntawo menye ivyo yatuzaniye hano, twara, atujui ni nini ametuletea hapa, baramutwara, wakamtoa nje. Ujera hantu nije, mimi ndiye ambaye management yo mu rusengero nije, management ni mimi hapa hekaluni. Sasa kuzana ubunebwa hangaha, yule ambaye ataleta udhaifu wake, ndi mumuka, mimi niko katika roho, naambia washirika wainue mikono, na urasinziria na wewe umesinzia hapa.
iyo babaramye bahimbaza nzenguruka mu rusengero wakiabudu Mungu katika ibada masaa ya kuabudu na kusifu, mimi agenda nazunguka mbaende abantu bazubaye, naenda nikiangalia watu ambao wamezubaa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Bwana sifiwe. Asifiwe. Ko mnatwumviriye. Mnatusikiza tukiwa huko. Asante sana. Asante sana. Thank you. Asante. Mani ngomugisha. Mungu awabariki sana. Hey. Nuburenganzira bwacu abashumba. It's our responsibility as kumenya ko abantu ari bazima. Kujua ya kwamba watu wako sawa. Hey, hariho abantu baza bagataha gutyo. Kuna watu ambao wanakuja wanarudi. Wasanga arasinzira ko uteze n'ibite byawe. Nje iyo bahabaramya nkabaza umuntu ndeze byagenze gute. Wakiabudu Mungu na aza yamakanguka. Mimi wanamuuliza wewe ni vipi? Ngo asubire yuname. Kuinama tena. Uzusa n'umushitiye umutima. Unikana kwa mmemshtua. Akaja ku murongo. Na anaingia kwa laini kama wengine. Anaambatana na wengine katika mudu moja. The same mood. Kubaha inzego. Kutii ngazi. Kubaha inzego. Kutii ngazi tofauti. Abasirikare. Wanajeshi. Bubaha. Wanatii. Ubuyobozi. Uongozi. Icya kabiri. Cha pili. Bubaha umuntu yubaha mugenzi. Unatii mwenzako. Aza yubaha mugenzi. Unatii mwenzako. Ta musirikare uzohotera undi. Hakuna mwanajeshi anaweza kuja na mwingilia mwingine. Abantu bangana n'abakristo. Watu ambao wanachukiana ni abantu baza basebanye n'abakristo. Watu ambao wanachuki na masengenyo ni Wakristo. Isuku twabaye. Kandi ngo dufite umwuka wera. Eti tuna Roho Mtakatifu. Abasirikare nda mwuka wera. Wanajeshi hawana Roho Mtakatifu. Baza bitozwa. Wanafundishwa. Bagatozwa gukundana. Wanafundishwa kupendana. Kubaha mugenzi. Kumpenda mwenzake. Bakabyubaha. Wanafundishwa. Akabyubaha. Wanatii. Anafizingatia. Wanazingatia mambo haya. Bikaba mu mutima. Na inakuwa katika moyo. Mw'abakristo mwe. Nyinyi wa Kristo. Niba turi abasirikare beza. Na kama sisi ni wanajeshi wema. Twubahane. Lazima tuwe na utiifu. Mmoja kwa mwingine. Mu modoka abantu boja mu modoka bavuga pastor. Mnaingia kwa gari mkimsengenya mchungaji. Etalo. Wese ejo byari bimeze gute? Jana ilikuwa vipi? Wanaona ingo byabaye ejo. Eti mambo yamefanyika jana. Mshumba wacu. Mchungaji wetu. Ni mu modoka. Ni katika gari. Mu modoka. Kwa gari. Akavuga umushumba. Unamsengenya mchungaji. Akavuga undi mukristo. Ama mukristo. Akavuga itorero. Unasengenya kanisa kwa gari. Nimba uzubikora wihana. Na kama unatenda mambo hayo lazima urekebike, utubu. Ngira ijisho. Mimi na jicho. Ari nkubonye nawe. Nimekuona. Ko warugize nawe sibyo. Vile ambavyo umefanya. Abasirikare. Wanajeshi. Aha ntungiye nko gutindaga. Hapa ndipo nitakaa. Baza bubahiriza gahunda. Wanaheshimu muda. Baza bubahiriza gahunda. Wanaheshimu muda. Biblia yanga abantu bataza bubahiriza gahunda. Inawachukia watu ambao hawanaharibu muda, hawati muda. Irabanga. Biblia inawachukia. Nuko itoruka ni ngaho yoruka. Ni kana kwamba haiwezi kuwatapika lakini ingewatapika. Muri nzansoma ibyo byanditswe gahunda. Utaratibu. Pastor. Mchungaji. Witonde ngumwanya ni wacu. Eti ngoja muda ni wetu. Ni wacu. Eti ni wetu. Witonde. Ngoja kwanza. Twaupanze. Tumepanga muda. Waupanze nani? Umepanga muda na nani? Mureke mbabazi. Acha niwaulize. Abantu 8 bateza haleluya 8 undi 8. Na watu 8 wakishauta haleluya 8. Iminota 10 kagenda. Dakika 10 ipotee. Twasura tukayigarura. Tunaweza kuirudisha tena? Haiwezi. Tusome ijambo ry'Imana. Acha tusome neno la Mungu. Timotheo wa mbere. Timotheo wa kwanza. Ibice 3 n'umurongo wa 2. 3 hayake ya pili. Telefone yaje nakishize. Soma nshuti yanjye. Timotheo wa mbere ibice 3 n'umurongo wa 2. Timotheo wa kwanza mlango wa 3 hayake ya pili. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo. Now the overseer must be above reproach. Nuko umugabo w'umugore umwe. The husband but of one wife. Abudakunda ibisindisha. Not tempered. Wirinda. Self-controlled. Ugira gahunda. Respectable. Ugira iki? Ugira gahunda.
Bindu byose dore aho biri mambo yote yanarudi hapa. Byinshi naha biri mu gufira. Hao maovasia ni wachungaji. Ziriya ni inshingano z'abashumba. Hizi ni jukumu ya wachungaji. Bakuriye kuba ari abantu bafite gahunda. Inawapasa kuwa na utaratibu. Nutagira gahunda, usipokuwa na taratibu, abashumbye bo bazoyicima ari cuma. Wala ambao na wachunga wataiharibu sana. Ni inshingano yacu. Ni jukumu letu. Bwira abakristo ngo gahunda dufite neye. Ambia wakristo kuramya no guhimbaza program yetu iko hivi. Ibi nibi biragenda gutya. Kuabudu na kusifu ni hivi. Ibi nibi biragenda. Mambo yafuatayo ni haya na haya. Ibyo babe babifite. Wawe na hayo. Kwa hiyo gahunda. Kwa sababu kama ndio taratibu. Niacha mwuka wa Yesu Kristo. Na kukiwa na roho. Uongo azaza. Na huyo huwa anakuja. Nanje ndi umunyamwuka. Na mimi ni mtu wa kiroho. Ariko ndibibe none nesho hirya Yesu. Isiwe leo na kesho na kesho. Naho gahunda mugira yafu. Iwe ni kama taratibu yenu imeharibika. Mundu umwe hari yangonda akamase agacomoka gase. Na mtu mmoja anachomoka hapa naomba itamefurahi. None uko ni wewe wanezere wewe wenyine. Na wewe ndio umefurahi peke yako. Ndio reka tuvuge 9 alihaguruke. Na hata tuseme watu 9 wasemane. Abandi 7 nabo batere haleluya. Na wengine 7 shauti haleluya. Umwe na wavuga ati dutana. Na mwingine aseme tucheze. Kuna utaratibu hapo. Gahunda utaratibu nibe mu rusengero iwe katika kanisa. Abakristo bamenye ngo tugiye kugera kuri iki. Wakristo wajua tunafikia hatua hii. Nibe birapanze. Iwe imepanga. Abateguye gusenga ni basenge. Ameandaa kuomba waombe. Umuntu uzuhindura gahunda ni umushumba. Yule ambaye anabadilisha taratibu ni mchungaji. Umunsi wa none. Anasema siku ya leo. Mbatangarije yuko. Nimetangazia kwamba amasaha twasogaga saa 6. Tukitamatisha saa 7. Tutatamatisha saa 7. Kimumbaze. Msiniulize. Niko na vipanzi. Hivyo ndivyo nimepanga. Ariko hapana umukristo. Si mukristo. Mukristo ndavuga ngo duhindure ho gato. Mukristo asiseme tubadilishe kiasi. Yamara umushumba kama chochote. Ndipo na mchungaji ananyamaza. Pastor ndatera zine. Eti nitashauti haleluya 4. Undi ndatera 3. Mwingine eti nitashauti 3. Undi ndatera 7. Mwingine eti 7. Undi tuanze tuwe kama sulizani. Kila vuba. Harakisha ndugu. Haja warugezi. Pale umekuwa umefika. None kan umushumba nawe akamashece. Na mchungaji ananyamaza na tazama. Bari bageze. Na nakubali eti pale walikuwa wamefika. Kwa hiyo speed. Kuko abayobozi babaye babiri. Viongozi wamekuwa wawili. Haja mwari mugeze nindi hwavuze. Na hapo mlikuwa mmefika nani amesema? Muri mbyo kuri mawinezere. Eti muimbaji ambaye amefurahi. Muka wa Yesu Kristo wamufashe. Roho wa Kristo amemhukumu. Yamara kama ngo haje twari tuvuze. Pale tulikuwa tumefika. Aho yo mwati rwose reka turahasubira. Badala ya kusema tutarudi hapa. Ibangu bihangana gatoya. Ngoja kwanza. Turahasubira. Tutarudi baadaye. Bahafate mutuzi. Ibaki hapo tu. Niturangiza kiri. Tukimaliza hii mambo mengine tutakuja. Washaka kare buryo ukora ibintu. Na ujaribu mukaza kwagera. Ufanye kwa haraka ni pesa muri. Hibibe kwa ari buhinduye gahunda. Isiwe ni kama ni mshirika amebadilisha ratiba. Seko birumvikana. Mnasikiza mambo haya. Muzoza mubireka bati. Ntimukaza muvuga umushumba atababwiye. Uvuge ngo harya twari tu. Musiwe mnasema. Wewe nani? Pala ambapo tulikuwa tumefika. Wewe nani? Muanze muri kibu. Muwe watu. Hatazaza umushitsi bigatera iso. Muwe na utaratibu mugeni akikuja siaibike. Ese ko ndaba nkuvuga ibintu bisobanutse. Naongea mambo ambayo ko birumvikana. Abari nyuma ko murumva. Ambao mko nyuma mnasikia. Reka dusomere ijambo urwandiko Paulo yandika abikorinto. Wa Korinto Paulo 14. Paulo kwa Korinto 14. Bakorinto ba mbere. Korinto wa kwanza 14 n'umurongo wa 40. 14:40. Yes. Ariko byose bikogwe neza. But everything should be done uko bikwiriye. In a fitting. No muri gahunda. And orderly way. Byose bikorwe neza. Vyote vifanyike vyema. Ibintu byose bikorwe neza. Vifanyike vyema. Ariko bikorwe muri gahunda. Bali katika taratibu. Bireke kuba mukajaga. Isiwe katika vurugu. Iyo ni Biblia. Hiyo ni Biblia imesema wazi. Ngo tubivuge. Tukijaribu kuongea. Abasore ngo tubaye abanyedini. Vijana wanasema tumekuwa watu wa dini. Eti watu kanisa. None si Biblia haivuga. Hii ni Biblia ambayo byose bikorwe. Ifanyike yote. Kuririmba baririmbe. Kuimba waimbe. Gutamba dutambe. Kucheza tucheze. Kuririmba turirimbe. Kuimba tuimbe. Gusenga dusenge. Kuomba tuombe. Gutanga dutange. Kutoa tutoe. Ariko bikorwe muri. Bali katika utaratibu.
ni ijambo ry'Imana. Hii ni neno la Mungu imesema wazi. Urumva ari njye wabiza. Sio mimi ambao nimesema. Turi mu kubabwira ibyo Bibiliya. Tunaambia yale ambayo Biblia Mwamara inadeclare. mukama mutubwira ngo ubuzaifu ngo yatange ngo bamurebe neza. Eti udhaifu umekuja mumwangalie vizuri. Shumba ngo mudaheranwa Mchungaji udhaifu. Tawo amenya hari mu guca. Ajui anapitianga wapi. Ngo ndacumva ibintu byo gutanga. Eti siku hizi hapendi mambo ya kucheza. Ukunda vuze ngo dukore gahunda. Nimesema tufuate taratibu. Kera ngo barebe no wanaragiye. Na eti maybe ameenda. Nagiye. Nimeenda wapi? Ubwo mvuze ngo dushire ibintu ku. Kwa sababu nimesema tuiweke katika taratibu. Mukera yafashe umurongo. Eti ameingia. Amela kwa chama yengine. Ariko kandi abantu bakama batitira na watu wanakuwa na baridi. Ariko nikita umuntu bikorwe muri gahunda, ifanyike katika taratibu. Utabikora muri gahunda, usipofanya kwa taratibu, tuzakwishaza, tutakuketisha. Yeah. Numara uzaje hari akavuyo. Na baadaye uende kwa kanisa nyingine. Rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike ba mbere. Watesalonike wa kwanza 5:14. 5:14. Iyo ni Biblia gusa. Hiyo ni Biblia inasema hivyo. Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 14. 5:14 Watesalonike wa kwanza. Kandi turabahagura bene data. And we urge you brothers, kugira ngo mucahe abica gahunda. Warn those who are idle. Bagira gute? Mucahe abica gahunda. Warn those who are idle. Mukomeza abacogora. Encourage the timid. Mufashe abadakomeye. Help the weak. Mwihanganirane bose. Be patient with everyone. Mwihanganira bose, sorry. With the patience to everyone. Paulo yandikira Abatesalonike. Paulo akaandikia Watesalonike. Aravuga ngo mushahe muweze kurekebisha abica gahunda, muamuru, mubashaye, rebuke them, mubabwire ngo reka, mwambie acheni, ibyo sibyo, hayo hayafai, wishe gahunda, umeharibu muda, amasaha aragenda, umukemeye kwamba saa imesonga. Ese ko birumvikana? Mnaelewa mambo haya? Niko Biblia yivuga. Uwakemee. Ducahe. Tunawakemea. Turi mu gukora ibyo Biblia yivuga. Tunafanya yale Biblia inasema. Kugira ngo tube abasirikare beza ili tuwe wanajeshi wema wa Kristo. Nzamunda ngo mvuge ibyanditswe. Mimi huwa napenda niende katika maandiko. Warigetse tuvuga. Katika andiko tukisema watu wakavuga ngo ariko pastor sinzi uko yabaye. Wengine wanasema sijui vile mchungaji ali. Ni Biblia. Ni Biblia inasema. Soma Abakolosai. Soma Abakolosai tena. 2 umurongo wa 5. 2:5. Kuko nubwo ntari kumwe namwe, for though I am absent from you ku mubiri, in a body, ndi kumwe namwe mu mutima. I am present with you in spirit. Nishima kandi mbona gahunda yanyu, delighted to see how orderly nziza you are, n'uburyo mushikamye how firm your faith mu byo kwizera Kristo. in Christ Jesus. Timwamumva ibyo Paulo yashimye Abakolosai. Mnaelewa yale Paulo amewasifu watu wa Kolosai. Nubwo tutari kumwe. Even though we are not together. Ariko inkuru zanyu zimukungeraho nziza. Habari zenu zinakuja kwangu. Uburyo gahunda ipanze. Vile ambavyo taratibu ilivyo. Abasirikare bazabigishwa. Wanajeshi wanafundishwa taratibu. Noneho byagera kuri twe. Na ikifika kwetu ko tuyoborwa n'umwuka. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Twamara noneho tukigishwa. Na sisi tunafundishwa. Na akarusho. Ni zaidi, ni jambo la maana, la ziada. Ngo mwuka wera. Tunasema Roho Mtakatifu. Mwaje tukabanza tukababwira igihe umwuka wera azakora. Ni vyema mkuje tuambie wakati Roho Mtakatifu anafanya kazi. Mubyige. Umwuka wera ni ugira kavu. Roho Mtakatifu ndiye ambaye ana disorder. Wa Musa narababwiye ngo umwuka w'umuntu. Kuna wakati nimwambia roho wa mtu azayubaha nyirawo. Anaheshimu mwenyewe. Tamwuka undi mubumbwira ngo ni ngori ibintu. Hakuna roho wangu anaweza niambia nifanye mambo kwa vurugu. La. Banza witonde. Tulieni kwanza, naambia roho. Uko mbaye mbona bimeze. Vile naona, tazama. Uyu si umwanya wo kuvuga. Huu si muda wa kuongea. Ubundi mu bisanzwe kikawaida nta wundi muntu hakuna mtu mwingine ugomba gucaha Abakristo ambaye anastahili kuwakemea washirika usibye umushumba, isipokuwa mchungaji. nta mukristo ufite uburenganzira, hakuna mshirika na ruhusa agaze hano akikuja hapa ngo acaha Abakristo eti akemee washirika. Oh yeah. La.
niba hari ico wagaye uzobwira umushumba. Na kama kuna kitu ambacho umekigairi ambia mchungaji. Umushumba biriya bintu biri uri mu kubibona. Na mwambie unaona yale mambo ambayo yanafanyika. Hari ibyo tutazatubona rimwe na rimwe. Kuna vitu vimoja hatuoni kwa kanisa. Ariko iyo akubwiye, lakini akikwambia, ureba uburyo bipanga mu ijambo. Utajaribu one vile utapanga mambo hayo kwa neno. Genda ugasenga. Unaenda unaomba. Wamara ugasoma ijambo. Then unasoma neno. Ugacaha. Then unakemea. Iciye mu ijambo. Unarekebisha kwa neno. Ariko wabibwiwe. Ukiwa umeambiwa na mtu. Ariko pana wewe kuzano. Bali sio wewe kuja hapa. Nzambare. Eti nawaona. Ninde wagutumye kubacha? Na nami kutuma kuwakemea na kuwarekebisha. Hari komanda wagutumye? Kuna komanda hari umusirikare uza gutanga meeting ngwaze kuha abandi amabwiriza atayahawe. Kuna mwanajeshi ambaye anapeana instruction kwa wanajeshi bila kuwa ameruhusiwa. Ibyo byose biva mu kutubaha. Inatokana kwa kukosa kutii. No kutamenya inshingano. Na kutokujua ngazi na jukumu. No kutamenya ibikureba n'ibitakure. Kutokujua yale ambayo yanakuhusu na yale ambayo hayakuhusu. Utegerezwa kuvyigishwa. Ni vyema, ni wajibu wako kujifunza mambo hayo. Tusome irindi jambo ryanyu. Tusome tena neno la mwisho. Rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike ba kabiri. Waraka wa Paulo kwa Tesaloniki wa pili. Abatesalonike ba kabiri. Ibice 3 n'umurongo wa 6. 3 haya yake ya 6. Nuko bene data. Soma. Yes. Nuko bene data turabategeka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. In the name of the Lord Jesus Christ we command you kuzibukira mwene data wese to keep away from every brother ugenda yica gahunda who is idle cyangwa udakurikiza and does not live ibibabwiriza mwahawe natwe according to the teachings you received from us. Kuzibukira no kuvuga gute? Tawe ufite Bibiliya ijambo ry'Imana. Kuna yule ambaye ana neno la Mungu. Yari. Mureke bahasoma. Acha wasome hapo. Taza gusobanura ngo ni ukwiwe yivugiye. Timama nawe kuzibukira mwese. Ambaye kuna neno la Mungu. Kwa kimombo inasema in the name of the Lord Jesus Christ we command you brothers to keep away from every brother who is idle, and does not live according to the teachings you received from us. Soma katika hiyo Biblia nakwambia. Bavandimwe mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, isobanura ikingiki kizungu. Turabihanangiriza kwitandukanya n'umuvandimwe wese w'umunebwe. Umunebwe. Umuntu uza wica gahunda n'umunebwe. Huyo ni mudhaifu, wamesema hivyo. Ariko Biblia ivuze neza yeye. Biblia imesema vizuri. Umuntu uza wica gahunda n'umunebwe. Yeye ni mudhaifu. Muko namwe ese mwumvise? Mmesikia jambo hilo? Nta munyamuka uza wica gahunda. Hakuna mtu wa kiroho anaharibu muda. Uzica gahunda n'umunebwe. Ambaye hafati taratibu ni mtu mdhaifu. Bamara bakatubwira ngo ni twebwe banebwe. Na wanasema ni sisi wadhaifu sasa. Ngubwo tuvuze ngo bagende gutya ngo na eti kwa sababu tumeambia wafuate taratibu, sisi nyinyi ni wadhaifu. Ndu umunebwe. Mimi. Ariko murebe ngo umuntu ko aravuga ngo ndu umunebwe. Eti mtu amesema mimi ni mdhaifu. Ariko narahumiwe muri iyi si. Ndi mukubona ibintu ntarabona kuri. Nimeona mambo ambayo sijawahi kuona. Ngubwo mbwiye umuntu ngo nagende neza ngo mbaye umunebwe. Eti kwa sababu nimemwambia afuate taratibu anasema mimi ni mdhaifu sasa. Oya niko Biblia. La, ni Biblia. Yavuze ngo twitandukanye na bene abo bantu. Twende kando, tujitenge na watu hao. Iyo ni yindi. Nagatifu ni nyandagazi. Ngaho yisoma. Mbonye musetse. Biblia takatifu. Mureke bayisome. Bavandimwe. Mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo. Tubategetse kwirinda umuvandimwe wese w'inyandagazi. Ariko Biblia ni nziza ye. Biblia ni nzuri sana. Sema haleluya. Haleluya. Ya. Bari mukudupachika amazina kandi ari yabo. Wanatuita majina na ni majina yao. Akanyuma. Udakurikiza inyigisho n'umuco mudukomoraho. Mudukomora. Tuwezi maana shubahiro. Sema haleluya. Haleluya. Ufite undi muco adakomora kubashumba. Ambaye ana tabia hajatoa kwa chungaji. Uwe ni nyandagazi. Huyo ni mtu ambaye ni mudhaifu.
utakurikiza inyigisho tubaha twebwe, ambaye hafati mafundisho uwo ni tunafundisha, nyandagazi, huyo ni mudhaifu. ubundi njewe nkorana n'umucuranzi. Mimi huwa natembea pamoja na niyo nicaye na mwanamuzika. umucuranzi abahaye ande, lazima keyboardist mwebwe anitazama. bacuranzi Nyinyi ma keyboardist muza mureba umuyobozi wa gahunda, wana mitambo mwe mkaangalia kiongozi. umuyobozi wa gahunda yamaze kugera, kiongoza kisha kufika hapa, ntugasubire kuja mu mwuka, usiende kiroho tena. nguri kuraririmba Tunaimba yageze hano kandi wagiye mu mwuka, amekwisha kufika hapa na umeingia kiroho. yaje kugira ngo Amekuja kufanya nini? kuri yaguhaye sinyale nguri muhagarike, Amekusigno ya kwamba usimamishe hapo, ngo turanze tuweka basubiramo, acha turudi tena. nzangirira gusa gutyo umucuranzi. Mimi huwa anafanya hivi, yule ambaye anacheza keyboard anasimamisha, shiraho urutoke, anaweka kidole tungo iwe kandi yosura na waga agaparapara mu ntashiraho urutoke, anaweza sema kwamba azisimamisha, kandi ninje tuba dukorana, na mimi ndiye tunatumika na yeye, njewe dukorana, mimi ndiye natumika na yeye. umushumba gasigara yareba, na mchungaji anaanza kuwatazama hivi, uko ananiwe kuabwira ngo nibicare, ameshindwa kuambia waketi, barakwihorera, watakuacha. urabaza abangaba, unawajua hawa kuracheza ni waganga na basore bari mu mwuka, ndio vijana ambao wako kiroho, barakwicarira nguri kurabareba, unafikia unaweza keti hapa bagira ngo ahubwo wanezerewe, wao unafikia na wao umeingia kiroho, basubiramo kubana wanacheza kemea uchahe, shiramu imbaraga, uchahe weke nguvu, ngo abantu bisha gahunda no ukakemea ambao unaharibu mta. Sema haleluya, nibwo buryo bwiza, hiyo ndio namna nzuri, nukushira itorero ku murongo, kuweka kanisa kwa taratibu, taratibu. Nundi muntu yinjira mu rusengero, na mwingine akiingia kwa kanisa, yicara mu rusengero, akikatu kwa kanisa, yareba uburyo ibintu bipanze, akitazama vile mambo, yasoka mu rusengero, akitoka kwa kanisa, akavuga ati harimo gahunda, anatika, anasema ni sawa, okay. Amen, amen. Kandi uzuwa baza bahita bashima, unajua ni nani wanamsifu? Umushumba, wanasifu mchungaji, akavuga ngo abashumba, wanasema huyu mchungaji bafite umurongo, anajua kuongoza. iyo basanze byaparangatanye, wakipata yeye abadiyeme bari anabo ninginga zidafite umwungeri, wakipata wanasema huyo ni ngombe ambayo hazina mchungaji. Umugeriria mmoja ana undiriya mateke huku, mwingine mateke ingokora niriya, mkono hivi. ninde wayoboye? Ni nani ko ameongoza? twabonye avuze abantu barindwi, kumeongea watu 7, umwe ngo turasura mu ndiri, mmoja tarudi kwa nyimbo, undi turasura mu gisirimba, mwingine kwa kisirimba, undi njewe numvise wacu yate haleluya natamba, mwingine nitashauta atashauta haleluya, nterereza haleluya, ashauta haleluya kwa niaba yangu. Ni faranga se, ni pesa. wabunjanya akaza kuzitera iwawe, kwa nini hawezi kumruhusu aende nyumbani atashauta haleluya huko? Nini? None ko ari kuraza ngo agutereza haleluya hano, wamujanye mu rugo iwawe kwa niaba yako sasa, kwa wumva zaryoshe, akaza nyumbani, akaza kuzigutera, aenda shauta haleluya, twakubwiye ko tuzikeneye, tumekwambia tunataka haleluya. Akono usiko nao ngo hagurukana, simama ndugu. Iyo umuntu asabye gushima, ukiomba kupeana ushuhuda, azashima, lazima upeane ushuhuda. Yake kuongeraho kuririmba, ukitaka kuongeza nyimbo, zamubwira ngo wavuze kushima, mimi namwambia umeniambia kushuhudia, toka umepeana ushuhuda. Niba uririmba, kama ni kuimba, wino ririmba, imba, shirarangi, imekwisha. None mwewe hasabye gushima, nyinyi ameomba kupeana ushuhuda, baje ari umuryango ari wamekuja ni jamii yote, bamara bagasingiriza, na wanapeana microphone. Wasabye numwe, ambaye ameomba ni mmoja, anapatia mwenzake, uwundi nawe ngo naka ngo nuyu nawe avuge gato, acha na huyo aongee kidogo, uyu nawe aravuga ijambo rimwe, huyo anaongea jambo moja, basezera ubwo waage hivyo, iwe mara mwisho. Tisorodera hasabye umuntu umwe, havuze bane, kumeomba mtu mmoja, watu waine wameongea, ko barankena mu mutwe, wao ndani oye mureke tuganire, acha tuseme, mureke mbere abantu batatu ni bazana, watu watatu muze batatu, kujeni you guys come, family abandi batatu, watu watatu tu kuja bea, muzana watatu tu. Iyi ni family hii, tuseme ni jamii moja, ni hase nundumwe na mwingine tu kuja ndogo, no uyu niwe
niwe mubyeyi. Huyu ndiye mzazi. Noneho uyu ni matame uyu. Huyu ni mke wake. Aba n'abana. Hadi watoto. Yarangiza. Na baadaye. Ndabizi ko mwanezerewe. Najua mmefurahi. No yarangiza akavuga ngo arashima. Anasema atashukuru. Yarangiza gushima. Baada ya ushuhuda. Murekani wacu nawe ngo avuge ijambo. Acha na mwenzangu aseme. Yarangiza uyu ngo umwana nawe ngo yarafite ijambo. Na mtoto alikuwa na. Uyu nawe ati petit frère nawe aravuga. My young brother naye atasema. Mali baheze mu. Mungu awabariki ndugu. Ese ko birumvikana? Munaelewa mambo haya? Umushumba aho ngaho. Mchungaji ako hapo. Kubera yuko byabaye, kwa sababu umefanyika, bivuge ngo ibi bintu ndibigaso. Usimame na useme isiongezwe tena kufanyika. Musaba gushima. Ukiomba kushuhudia. Mwandika kandiko. Muandiki. Uvuge uti nje na madam. Mimi na mke wangu turashima Imana. Tutashuhudia Mungu. Hamwe n'aba. Pamoja na watoto. Natambuka hano. Akipita avuga tu umuryango wa naka. Aseme jamii ya wa pastor Mudaheranwa. Pastor Mudaheranwa. Barashima Imana. Watashukuru Mungu. Nuko niko bimeze. Ni hivyo. Ese ko birumvikana? Munaelewa mambo haya? Kuri Noel kwa Christmas uzubanza gushimanije amba naanza kushukuru kupeana shukrani mimi kubabera icyitegererezo. Nawaambia mimi nitakuwa kielelezo. Amakuru nshaka hanga. Sitaki historia. Ngo nagiye umunsi umwe ngiye Kayole. Eti niliwahi enda Kayole. Nshike ninjira muri matatu. Nikaingia kwa matatu. Ngo tugiye gusohoka. Tulipo kariba kutoka. Sakoshi irasigara. Kwa gari sakoshi kabaki. Sakoshi kamaze gusigara. Na sakoshi iliporubaki kikapu. Wewe tutegereze tuze mu rugo kukubaza amakuru. Ngoja tukuje kwa nyumba tukuulize habari. Gasaka mekagi. Vile ambavyo handbag kibeti imebaki. Si mambo ya kuleta vibeti hapa. Wewe vuguti twakoze impanuka. Sema tumekumbwa na ajali idasanzwe ambayo si ya kawaida. Imana kubwa sana Mungu yo mwijuru wa mbinguni iraturengera akatuokoa. Ndi muzima. Mimi ni hai. Abandi twari kumwe. Na wengine ambao tulikuwa nao. Bamwe bacitse amaguru. Pamoja wamekatwa miguu. Abandi barafuye. Wengine walikufa. Ariko jewe Imana. Bali mimi niko hai. None yemi yo Mana. Na sasa kwa sababu ya Mungu. Nazanye tu. Nimekuja na sadaka. Wege kwangu tugukomera amashi. Usiseme tukupigie makofi. Jipigie wewe mwenyewe makofi. Toa sadaka. Tugukomera amashi. Eti tukupigie makofi. Mungu amekulinda. Impanuka kandi wagiye kwa muganga. Mungu amekulinda hujaenda hospitali. Uze gutanga amafaranga. Na uende kutoa sadaka pesa huko kwa hospitali. Eti hapa upigiwe makofi. Uko wagize gute? Umefanya nini? Si Mungu amekuokoa. Ngo kandi ngo ndatera za haleluya sita. Eti natena nitashauti haleluya na hizo ni sifa kwamba hajakumbwa na ajali. Tazo tuzaki. Hatuta uzoziterere wenyine. Ushauti wewe peke yako. None se umuntu yovuga ayo makuru mwebwe abantu ndi barambirwa. Unaweza sema hizo habari na ukose kuchoka. Ese ko birumvikana? Munaelewa mambo haya? Twigisha abakristo uburyo bwo gushima. Tufundishe washirika kupenda ushuhuda. Izazigishwa. Inafundishwa. Niba atabishoboye mwamubwire ngo yandike. Na kama hawezi mwambie andike. Ijambo rya mbere. Kwa jambo la kwanza sema. Umuntu yovuga amagambo 10 mu minota 5. Unaweza kusema mambo 10 kwa dakika 5. Imana yadukoreye. Mungu ametufanya hivi. Imana yakoze iki? Mungu ametenda hivi. Imana yadukoreye. Mungu amefanya hivi. Timwari mubizi yakoze ni. Amuko mmejua. Ejo bundi yaduhaye umwana. Juzi ametupa. Ejo bundi umwana wanje yakoze ubu. Juzi mtoto wake. Ibindi Imana yakoze. Bila ambavyo Mungu ametenda. Sema amen. Amen. Tubishimira Imana. Tunamshukuru Mungu. Imana ibaheze Mungu. Na Mungu anawabariki. Si umemaliza? Mpaka utubwire indonda bagwira. Eti tuambie mpuru yaha. Historia yote. Uzadutegere mu rugo. Utungoje nyumbani. Utubwire uti noneho. Utuambie kwamba. Muzoze mbabwira makuru. Njooni niwaambie habari. Bila ambavyo nimepatwa na ajali. Sio hapa. Utwicire gahunda. Na uharibu muda. Ngiye gutera haleluya imwe. Nitashauta haleluya. Ngako umutima umbwiye. Na ndivyo moyo wangu umeniambia. Muriteguye? Muko tayari? Haleluya. Haleluya. Twongere haleluya. Mara tena haleluya. Dusubiremo haleluya. Mara tena. Twongere kandi haleluya. Tena haleluya. Ibindi bisabye umwuka wera. Hii haitaji Roho Mtakatifu. Kubahiriza gahunda. Kutii muda. No kubaha inzego. Na kutinga. Bisabye umwuka wera. Haitaji Roho Mtakatifu. Nizo kwigisha abakristo. Ni jambo la kufundisha Kristo. Tubibatoze. Tuwafundishe. Bizoruha bikunde. Itakubalika. Abasirikare bazaba batoza. Wanajeshi wanafundisha. Umwana watese. Mtoto umuherezi. Anambani kitenda mimba. Umwana umuherezi. Kitenda mimba. Azaja mu gisirikare. Yaramenyereye kurya ibintu byiza. Yashika akarya ibinyuranye nabirya. Akifika ukanakuwa chakula tofauti. Amen. Akaja ku murongo. Na anaenda kwa laini na wengi kama wengine. Akitoka huko. Ukaza wibaza ngo se nurya mwana. Na unajua huyu ni ule mtoto mtenda mimba. Nta mwuka umuri. Hakuna mambo ya kiroho hapo. Ubutesi bwarashize.
mambo ya kuwa ni mtoto mdogo. Kubera iki? Imekwisha. Kwigishwa. Kufundishwa. Aba muhamubona bakora ibi. Hawa ambao wanafanya hivi bategerezwa kwigishwa. Wanapaswa kufundishwa. Kandi bazavamwe abana beza. Na watatoka vijana. Kubera ko barimo n'umwuka wera. Kwa sababu wana Roho Mtakatifu. Bizaborohera gukora. Itakuwa rahisi kufanya mambo. Shuti bavandimwe. Ndugu brethren. Twemere kwiga. Kubali kujifunza. Twemere kwigishwa. Kubali kufundishwa. Kugira ngo tuba abantu bazima. Ili tuwe watu wazuri. Bashobora gukora ibintu byiza. Ambao wanaweza kufanya mambo mazuri. Ambao tube abasirikare beza. Tuwe wanajeshi wema. Tuzakora ibikwiriye. Tutafanya yafaayo. Bishimwa n'abantu. Ambayo impendeza watu. Bishimwa n'Imana. Ambayo inapendeza Mungu. Bishimwa n'abashobora. Ambayo inapendeza wachungaji. Ishoge tuzaba ku mutima w'Imana. Tutakuwa katika moyo wa Mungu. Imana ibaheze umugisha. Mungu abariki sana. Amen. Thank you. None ngo umuntu ngo akunda ijuru. Ukunda ijuru tarabanza ngo ukunda umwana wawe Imana yaguhaye. Sema amen. Nimukure nimumenye ubwenge nibareke kubigisha ibidafatika. Uwo mwana murabizi ko hano n'ukwirwanga mushaka akazi. Kuwe umwana kubuze na nijoro ngo murarane. Ngo aburireho yurire kuri se, yurire kuri nyina, akana kahindukire gutya, kabanze gaseke, gatemba gaririya, none ko karahira imiriya konyine, imibira gakubye. Aho kamenye kugenda aho koshizwe mu mugongo karakwezwe kandi yemeye. Ese turi kumwe twoba nk'abazamura ibiganza. Amen. Tubanza gukunda ibigaragara ibifatika. Ese ko birumvikana ubusha ya abana bubu nimutabiyegereza timubona twe nabandi bari nyuma. Umuntu ejo bundi hari umumama wambwiye waje avuye ruguru ise yarafushije umugabo umwana we ari hariya mu Rwanda. Nyina araza ngo amare aza kwa basaza be umuhungu araho haba no kwige akamuhamagara akamwihorera bakamuhamagara akamwihorera. None aza kubwira uwo yabwiye n'umukristo wanje wa mukristo aragenda aje kumurebera mama ngo basohoke mu rusengero muratese. Ariko wewe niba utanankumbuye tuza kumva pole kwise mwumve ibitangaza tuza kumva pole kwise yapfuye. ngo reka mbabarire ngo turabonana. Mwumve ibihigo dufite ngo mbabarire turabonana. Abona abantu bo mu mujyi bavukiye mu nzira. Kibazo ababyeyi bafite ikibazo. Mwebwe sepiri mwebwe bizaba inyuma yacu twebwe kubera uko mutiyegereza abana niko mugenda mutandukana n'abana. Uko hayakura tamenye kuri nyina tamenye kuri se. No twe bagaze baheka ko mama watinze kugura umwana akazarambura amaguru iriya nyine mwese. Akazafata gutyo umwana amaguru iriya yatera imigeri. Hanyuma uwo mwana iyo minsi yose keretse igifu sinzi ndibikunda kubera urya mwuka w'iminsi yabayeho mu mugongo wa nyina. Ceceka data ceceka uko ari mu mugongo yamara akamuririmbira akaririmba ngaha abo bazokabona kakave he akamuririmbira ari hasi. Isano rya kane ubushuti bushobora kuzanwa n'ibyo ushaka ku muntu. Urashobora kugira umuntu ukamugira inshuti hari ibyo wayimushakaho kandi yemwe ubu nabyo biri mu gusa ndi muri mu kubibona mwebwe muri mu kubibona. Icya gatanu ubushuti bushobora kuzanwa n'urukundo gusa. Ugakunda umuntu wamara ukamugira inshuti akakubaza ngo se niki. Nigeze kuza nsengera umuntu
nkamusengera ngasenga ngo buce ndamushaka namanje sinzi ikibazo mfite tituziranye ndamuzi gusa ariko sinzi umutwaro ngira wo kugusengera n'umuryango iki hari ikibazo ufite hari ingorane ufite kuko byarananiye uwo muntu sinzi amenye ikintu cabaye rwose amba mu mutima nyine bene kugo urukundo gusa nkumva ndamukunze nkumva n'umusengero ndaruwa ndabimubwira na madame njayo ndababwira ntaco mbashakaho ntanaco mbasaba ariko nyine nuko bene uko urukundo umuntu agakunda undi muntu ukumva uramukunze gutyo nyine isano rero dufitanye ngiye kuvuga ndabisoma simbisobanura cyane icyambere abakristo wacu ni mu ijuru cyane iwacu ni mu ijuru igituma tuwakunda ni iwacu nta muntu wo kubaza ngo se ukundira iki wanyu ntawo kubwira ngo se ukundira iwawe iki ntawo kubaza ngo se ukundira mu rugo mu ijuru ni iwacu igituma tuwakunda nta zindi tubanze tureke ngo ntituzopfa ngo ntanzara ntakurwaza ntagutukwa oya tubanze tureke nuko ari iwacu ese birumvikanye abantu baririya baravuga ngo turapfa dushire kubera iki ni iwacu banzureke izindi sababu n'ibindi ngo ndihari ibindi biboneka gusa kumva ko ari iwacu nico kiragije ibya butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Abafilipi ibice 3:20 hanyuma ibice 2 kandi umurongo wa 6 Abafilipi 3:20 2:6 Abakolosayi 3 umurongo wa mbere Abaheburayo 12 umurongo wa 22 gweza 23 aha hose atwereka kuko ari iwacu ari mu ijuru Abafilipi 3:20 haravuga ngo ni harya havuga ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru Yes. igituma dukunda ijuru nuko ari iwacu icya kabiri mu ijuru niho umwami wacu aba mu ijuru nukuvuga ngo udutwaye utuyoboye ari mu ijuru igituma twakunda nuko ariho hariho umwami wacu udutwaye utuyoboye uturagiye uturinda utwitaho ari mu ijuru Abaefeso ibice 2 n'umurongo wa 6 hasome noneho Abaroma ibice 8 n'umurongo wa 10 ni mu bwami bwacu mu ijuru ni mu bwami bwacu ariho umwami wacu ari ni mu bwami bwacu ibyo dutekereza n'ibyo tuvuga ariko twebwe ubwami bwacu ni mu ijuru wahabonye soma twumva Abaefeso 2 umurongo wa 6 abandika mwandika Abaroma 8:10 Abagalatiya 2:20 nuko ituzorana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu turi mu bwami bw'Imana ubwami bwacu buri mu ijuru twicaye mu bwami bw'Imana muri Kristo Yesu sema amen cya gatatu hari indirimbo imwe nanditse hano iri mu Gakiza 90 ivuga ngo uburu rugendo mfite ngo nurwo kuja mu ijuru Mukiza naje nkwiriye kugira gute kujayo icya gatatu mu ijuru niho isoko y'ubugingo bwacu ituruka mu ijuru ubugingo dufite ndibuva mu bintu tibiva mu byo dushakisha buva mu ijuru Bibiliya uyisomye neza Itangiriro gice cya mbere 27 hasome Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo y'Imana y'Imana iri mu ijuru
ya shusho yacu iva mu Mana. Aho afite ishusho y'Imana, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye, niko yaturemye. Isoko y'ubugingo bwacu iva mu Mana. Bibiliya navuga igice cya mbere n'umurongo wa 7 haravuga ngo iduhumekeramo umwuka wayo. Ese birumvikanye? Iduhumekeramo umwuka wayo tugira ubugingo. Nico gituma iyo umuntu arangije buriya nubwo umuntu yorwara akaja muri koma umwuka utaramuvamo baza bavuga ngo ararembye ngo ari muri koma cyangwa se nyine bene uko nubwo yogira imyaka 3 ariko iyo umuntu avuwe umwuka iyo muvuyemo bahindura izina bahita bavuga ngo n'umurambo. Kubera iki? Ubugingo babumuvuyemo. Icyakane mu ijuru niho amazina yacu yanditswe. Ko ndavuga ubushuti igituma dukunda mu ijuru, amazina yacu yanditse mu ijuru. Cyo kiza gituma mubona buri umusirikare bagira igitabo baze bandikamo amazina. Ni ukuvuga ngo umusirikare iyo bagiye kumureba bamurebera mu gitabo. Iyo atari mu gitabo uwo si umusirikare. Nta musirikare ubaho atanditse mu gitabo. Ruka ibice 10 n'umurongo wa 20, kuva ibice 32 n'umurongo wa 32, Abafilipi ibice 4 n'umurongo wa 3, Matayo ibice 7 n'umurongo wa 20 kugeza 23, Abaheburayo ibice 12 n'umurongo wa 23. Niho amazina yacu yanditse. Bibuke wa musi Yesu abwira abigishwa arabwira ngo ntimunezezwe kuko ngo madayimoni yabahunze, ngo ariko munezezwe nuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Icya gatanu, amaso yacu atumbiriye mu ijuru. Amaso yacu, Bibiliya reka dusome Abakorindo ba 2, urwandiko rwa Paulo yandikiye Abakorindo ba 2. Hasome ibice 4 n'umurongo wa 17 dusoze. Ibice 4 n'umurongo wa 17 ugere ku 18. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kwa kanya kanone kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose rigukomeye. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Umusirikari iyo bamukundisha igihugu ntibaza bamwereka ibyo abona. Oya, niyo akayaje kurwana badambira ngo igihugu tuzagifata bizagenda gutya bizaba gutya kandi akabyemera ibitaboneka. Erega nabo bazabereka ibitaboneka kandi bakabyizera nk'ibiriho kandi batabiheshejwe n'ikintu umwuka wera hari uko babitojwe. Bakavuga ngo tuzafata igihugu, tuzafata igihugu. Nuko umutima w'umusirikare umeze. Nta somo ribamwo ryo kunanirwa, nta somo ribamwo ryo gutsindwa, nta somo ribamwo ryo guhunga, ntaryo bazabiga. Nta somo ribamwo ryo kuvuga ngo tuzarwana dutsindwa. Nta somo ribamwo rivuga ngo ryo guhunga, nuko usubira inyuma. Ntaryo ribamwo ryo kuvuga ngo bazahunga, bazavuga ngo basubira inyuma gatoya barebe uburyo bafata position. Ijambo guhunga ntaryo ribamwo. Kandi na Bibiliya ni kwivuga ngo basubire inyuma umutima w'Imana ntuzubishimira. Na abanyabwoba nitwe. Tureba kubiboneka, tureba kubitaboneka. Isano dufitanye no mu ijuru nuko amaso yacu, muririmbyi umwanditsi aranditse ngo nduburira amaso yanje hehe ku misozi. Gutabarwa kwacu kuva hehe? Bavandimwe, shuti zacu, babyeyi bacu, bana bacu, barumuna bacu, bashiki bacu, bakozi b'Imana, dukunda ijuru, turikundishe nabo tuyoboye. Niho tuzabona uburyo turikorera tumaze kumenya iri sano ubushuti dufitaniye n'ijuru. Ni wacu, dutegerezwa kuwakunda, ni wacu. Icya gatandatu, nimba ari icya gatandatu, niho hari umurage wacu. N'ijuru niho hari umurage, niho dufite ibyo tuzaragwa. Ibi bintu byose mubona umwana yabajije se ngo hayubaka inzu, niko nsorejeho aramaze bahabubaka abantu bubatse nibo babizi. Mu rugo hazaba nka crise, abantu babubaka inzu ngo hazaba crise,
none bagahindura ibyo kurya bagahindura ibyayi none umwana ngo umunsi umwe abaza se ari pasiteri icyayi cya mukaro bari gitsimbura icamata ngo amara abaza ati se none wari ko wigisha ngo ibintu byose bizosigara ati byose tuzabisiga tuje mu ijuru ati byose bizasigara n'amazu azasigara ati n'amazu ati se n'iriya nzu twatwubaka nayo izasigara Hisa ati nayo izasigara ata nimba izasigara wareze tukanywa icyayi cy'amata ntaho kwirirwa tunywa icyayi cya mukara mwana yarazigatiye amasomo yeme kandi icyo kibazo nimwamwumva ko kiremereye tureko turaje kuri mukaru ibintu bizosigara wagize tukanywa icyayi ko bizasigara ariko tukazagenda tukomeje kunywa icyayi cy'amata kubera yuko abantu batigishwa ngo tubakundisha ijuru bakunze isi kuruta uko bakunda ijuru ni nacyo gituma abantu bakorera isi mureke mbabwira akantu kamwe nza ntekereza kandi niko nsorejeho amen Bwana sifiwe nihaye buri mwaka kwandika ibyo natanze ni ukuvuga ko ikintu cyose ntanze ukuye amaturo ukuye n'icacumi ibintu byose nkora mu rusengero no gufasha abantu nihaye nabihishuriwe mu 2013 nandika kagenda nandika ibintu nakoze buri mwaka kareba amafaranga nafashije abantu nakoreye mu Imana kareba nayo nakoresheje njenyine kugira ngo ndebe ibi byanje ntabyo nzohemberwa ariko ibi ntanga nibyo nzahemberwa kugira ngo ndebe ntazaza gusanga narubatse hano ku isi cyane kuruta kubaka ibyo mu ijuru nuvuga ngo buri mwaka nzamenya amafaranga natanze niba ari umiliyoni niba ari umiliyoni na 500 niba ari uyu mwaka niho nakoze uyu mwaka natanze faranga ejo bundi nararebye umwaka ushize ndavuga ngo mana ndagushimiye ndebye amafaranga mfite kuri konti ndeba nayo natanze sanga yo natanze niyo menshi kuruta ayo muri konti ubwo rero icyo nshaka niki mutekereze namwe umuntu kubaka etaje umukristo akubaka etaje zine noneho twaje kugira inventaire yarangije urugendo ugasanga ifaranga yakoresheje ku nzu tizingana nizo yakoreye mu nzu y'Imana kandi nta muntu uzohemberwa ko yubatse etaje umuntu azahemberwa ko yatanze ikaro yo mu rusengero simba mwe mureke kubaka amazu ariko uzozugira evaluation rero ibi ubundi gutanga inyungu zawe gutanga nda muntu uzugirira neza nabiriya mushumerwa tuba ngo tugukomera amashi hari umuntu wari waza kubikisha amafaranga kuri banke bamara bakamukomera amashi hari umuntu wari waza kuretera amafaranga kuri banke atayabikijeyo hari uzujayo iyo wawe usaba Imana ngo iguha amafaranga uzuyasaba ngo yakure uzuyasaba ngo mu ijuru haba amafaranga Mwami Yesu Kristo ndabizi kuri umutunzi ibintu byose ni ibyawe hanyuma Mwami Yesu rukura tizoguhaba n'urufaranga Bibiri iravuga ngo gutanga no kugira gute nukubitsa muri Matayo gutanga no kugira gute Bibiri iravuga ngo mubitsa hatagira iki halo kubitsa ni so gushira washira kuri konti ugashiraho amadolari hanyuma ukaza gusaba amanyarwanda cyangwa watanga abanyarwanda ugasaba niba mara ngo babinginge mutange niba kureke bakwinywa ngo utange bakwinywa ngo utange ugire gute mureke mbabwira hano turindyaye timubona abantu batatanze simvuze ngo mwariko mfite tike yanje y'indege ndayifite ubu nyine abantu bose batatanze twogira umugisha umuntu akabamenya akabatambusa yo basangana amafaranga tiyo basangana we utatanze nta mafaranga bagusangana urebe imitekerereze dufite urebe imitekerereze ngo biteye uzabyara akana ko kazamena amazu nubona nduzi ukora ngo utange akana kawe kazamena amazu ibyuma kaza gatwara ibyuma numara uvuga ngo se ngo uyu mwana ngo uyu mutima yawukuye si wowe yawukuyeho wari kunanirwa gutanga mu rusengero wagira ngo kazamena amazu
ngo nyabuna tambuka bakureke ndawabwirira neza kurazanira umuryango wawe umuvumo n'abana n'abuzukuruza Bibiliya iravuga ngo kuboko gutanga ndikuzakena ngo umutima utanga uzabyibuha ngo icyo umuntu abize nicyo azagira gute hazisaza akwinginge gutanga akwingingirike imyenda 1 2 3 4 5 usiga uje kwambara ukazubanza ukagira buryo kayiga niba mara bakubwira ngo tanga ijana rikunanire wewe Imana idukunda tizemera ko turengana uzorengana ayikureba gute kuryosha turirimbo kaboza we ngwibe bazamuririye imyenda ntayo zariye ariko muziko abantu muziko Imana ibafashe Imana ibaheze umugisha amen.